Hey, my beautiful people. Ikaniziri kumeze neza nk'ibisanzwe na Pimpa Network. Ngombaza ngo turi he? Ntago turi muri showroom y'amamodoka. Hano ni muri parking kubabashije kwitabira Formula 1. Izi ni imodoka cyangwa bashije kwitabira Formula 1, abaherwe, abashoramari, abantu batandukanye ibyamamare byitabiriye Formula 1. Tukaba tugiye kurebera hamwe. Hano uraparika bakaza kugufata bakakugeza aho stade cyangwa aho binjira iri. Urabona yuko ari imodoka nziza cyane, imodoka zihenze, nago biba byoroshye. Tugenda tubagezaho updates nyinshi zitandukanye. Mbaza ngo zino modoka urazibona gute wowe? Abari imodoka zikanganye papa. So mbaza ngo wowe iyo bavuze Formula 1 cyangwa imikino y'amasiganwa mu modoka ibera muri stade ubyumva gute? Uyifata gute? Nibyo tugiye kureba kugira ngo turebe uko bimeze. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo turi hehe, abandi bagiye gutekereza ko turi muri UCI wapi ndibazo ko muri kubona imodoka z'ibiciro byinshi, imodoka nziza cyane, ama Ferrari, Lamborghini. Ahantu tuje cyangwa tugiye kubereka ni kibuga cyangwa ahabera stade cyangwa ahabera imikino ya Formula 1. Aha rero zino parking niziri buparikemo za Ferrari, imodoka z'ibiciro byinshi. Iyi ni stade ndimo kugerageza kugenda mbereka, ndashaka kugira ngo mbereke ibintu bigiye kubera hano cyangwa amarushanwa cyangwa imikino ya za modoka. Mujya mwumva u Rwanda rurimo gutekereza kuzazana ngo ikibuga cyaho bazakizana mu Bugesera. Niba mwiruka neza igihe mu Rwanda hari mu kubera UCI, Perezida Kagame hari igihugu kimwe yari yagiyemo gusura ikibuga cya Formula 1 ngo arebe kuntu cyubatse cyangwa kuntu iyo stade imeze, noneho babashe no kwishyira mu Rwanda ngo mu Bugesera niho gishobora kuzubakwa. Aha rero tugiye kurebera hamwe cyangwa tugiye kureba uburyo ikibuga cya Formula 1 cyangwa imikino ya Formula 1 imeze, kugira ngo namwe mwihere akajisho abazayibasha kuyitabira igihe izaba yaje mu Rwanda. Muzabe mufiteho ideas. Benshi mukunda kubibona ku mateleviziyo cyangwa se ahantu hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero twageze kuri Formula 1 nuko Happy Empire Network igende kubibereka update nyinshi zitandukanye. Twaba turi muri UAE, muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, Abu Dhabi, umurwa mukuru wa UAE, akaba ariho Formula 1 ibera. Tukaba tugiye kurebera hamwe cyangwa tugiye kubagezaho izo update kugira ngo mumenye wagwana ese biba bimeze gute, gihagaze gute. Izo modoka ziba ziri ku muhanda usanzwe mu dusanzwe tumenyereye cyangwa hoya haba harateguwe ni nka stade, ariko izo modoka za masiganwa cyangwa zikora course. Uyu munsi turashaka kubagezaho cyangwa turashaka kubereka ibintu bidasanzwe. Abantu benshi bahora batekereza u Rwanda rwacu rurabivuga, hari ikintu bita Formula 1. Ndibaza yuko iyo tuvuze Formula 1 bita mwumva icyo gitekerezo ko gihari cyangwa hari ukuntu mwabyumviseho. Uyu munsi rero aho turi muri UAE twabashije kwitabira Formula 1 kugira ngo twumve cyangwa tubereke ibintu bitandukanye biri kubera ahangaha muri UAE. Formula 1 ni umukino udasanzwe, ni umukino wo gusiganwa mu modoka cyangwa za modoka muzi zishobora kuba zisiganwa mu mihanda imeze nka stade cyangwa imihanda yubatse baba barateguye abantu bari aho babireba. Ushobora kwibaza ngo ubwo rero Formula 1 kandi tuzi neza ko u Rwanda iri mu mishinga y'u Rwanda muri no minsi. Ushobora kwibaza ngo Formula 1 bimeze gute? Ni umukino uhenze, iri mu mikino ihenze, iri muri ya mbere ku isi ihenze cyane kuba kwinjira. Ifite amatike atandukanye, zigeze harimo amatike atandukanye, abanyacyubahiro, abantu basanzwe. Uko abantu bagenda barutana
mu buryo bw'imibereho cyangwa muri buno buzima bwa buri munsi, niko n'amatike ameze. Musanzwe mubizi niyo hagiye kuza abahanzi cyangwa abantu bakomeye, abantu bagomba kugura amatike, yuko usanga umuntu agura tiketi ihwanye n'ubushobozi bwiwe. So naha ngaha rero niko bimeze, tiketi ziranga ziratandukanye, cyangwa imyanya iri hano y'icyubahiro iratandukanye. So reka turebere hamwe cyangwa ngende mbereka uko ibintu bimeze kuri Formula 1, abantu babashije kwitabira cyangwa abantu uko bimeze ahangaha. Hano hari ibyamamare byinshi bitandukanye, hari abantu mwagiye mumenya mu buzima bwa buri munsi bwatambutse, abanyamuziki se, abakinnyi b'umupira, abashoramari, abakire. Umva, Formula 1 ni show. Reka turebere hamwe. Muzi neza cyane yuko biri mu migambi cyangwa biri muri projet z'u Rwanda. U Rwanda niwumva barimo kuvuga ngo Formula 1 ngo bimeze gute, reka mbacire ku mayange mbereke kuntu ibintu bimeze. Ibintu babiri show. وستعود الحياة إلى لتدوب من جديد في أوساط السباق. استنى كذا في الصدارة هو الذي يتحكم. So tugenda tubanyurizamo tubereka ibiri bitandukanye. Ahangaha ni ahantu ushobora kwinjira ushaka unyotewe, cyangwa ushaka amazi, cyangwa ushaka ikintu cyo kunywa, ukaza ugafata agakombe ukivomera amazi ashyushye cyangwa akonje cyangwa room temperature, byaterwa n'amazi wumva ukeneye cyangwa uburyo uyashakamo. Ngayo gukorera dukomeje gukomeza ngenda mbereka uko ibintu bimeze, abantu batandukanye. Abangaba n'aba cabin crew barimo kwitabira baza kureba ibintu biri kubera hano Abu Dhabi muri Formula 1. So ubwo ngayo nguko rero, reka dukomeze turebe cyangwa reka dukomeze twigiresho, dukomeze tugire ibihe byiza aha hantu. Reka nizere ko muza kubikunda kandi muza kubyishimira. Benshi ndabizi yuko mufite amatsiko yo kwibaza ibizakurikira. Ese mu Rwanda izaba imeze gute? Ni mu mwaka wa ryari? Stade zubakwa he? Izaba imeze gute? Ndabizi neza iyo mwumvise Formula 1 igiye kuzaza mu Rwanda mugira amatsiko. N'umukino ni imikino iba itoroshye, ni imikino ikomeye mu isi, ni imikino y'abanyacyubahiro, abashoramari aho bahurira bakaganira, bakungurana ibitekerezo ku muri business itandukanye. So nahangaha rero abantu baba bahuriye hamwe bakaza kuganira ama product, abandi bakaza kwinezeza, abandi bakaza kuhungukira, abashoramari bazafatikanya nabo muri business. Ngayo nguko reka dukomeze tubereke ibintu byinshi bitandukanye biri kubera hano Abu Dhabi muri Formula.
yes, nago aba ari ukureba imodoka gusa, haba hari ambiance zitandukanye. Hano hari umwana w'umu DJ, nago wabyumva, umwana arimo kuvanga umuziki, abantu benshi baba barimo kwishimisha. Hano haba hari ambiance, nago ari ukureba imodoka gusa, haba hari ibirori bitandukanye. Niyo mpamvu nagiye mbavangiramo amavideo atandukanye kugira ngo mugende muryoherwa n'ibirimo kubera hano kuri stade ya Abu Dhabi ya Formula 1, kugira ngo turebe wagwan biba bimeze gute. Ni ambiance rero, ni ambiance. Abantu hano barimo barenjoyinga umuziki, barimo bararyoherwa na DJ w'umwana. Nago biba byoroshye, ushobora kuvuga ngo dusanzwe tumenyereye aba DJ yuko aba ari abantu bakuru cyangwa inkumi, abasore, ariko nawe turimo kwenjoyinga umuziki w'umwana, umwana muto cyane ukiri muto kandi arimo gutanga ibyishimo ku bantu benshi, abakuru, urungano se, abajene, bari hano baje kwishimisha, kuryoherwa n'ubuzima no kwirebera ibirori. Harimo hano amastand atandukanye. Hano niho bagurishiriza imipira cyangwa imyenda, amagofero, ama jacket y'abakinnyi batandukanye bitabira Formula 1. Ngo mbaza ngo igiteye amatsiko ni Formula 1, iyi stade yubatswe n'amafaranga angana gute kugira ngo ibe ihagaze? Umukinnyi ahembwa amafaranga angahe witabira Formula 1? Formula 1 kwamamazamo ngo biba bihagaze gute? N'umukino uba ukomeye, umukinnyi wa mbere cyangwa umukinnyi witabiriye Formula 1 ntabwo ari buri wese. Umukinnyi wa mbere ahembwa amafaranga angana. So nibyo ndimo kubabwira rero. Kwinjira muri stade ugiye kureba amarushanwa ya Formula 1, itike iri general ihera kuri 500 y'amadiramu kugera ku 1025. Itike yisumbuyeho igahera kuri cya kabiri, igahera kuri 800 kugeza kuri 2500 cyangwa 2700 y'amadiramu, kandi bigaterwa n'igice uherereyemo, kubera yuko hano bagurisha amatike biherereye bitewe n'igice uherereyemo. Noneho premium hospitality VIP yo irarenze, ihera ku 4000, ihera ku 4000, ubwo ni 1300 y'idolari kugeza ku 20,000 by'idirihamu, ubwo ni almost 5,500 by'idolari. Ubwo rero aho ngaho ni mu gice cya VIP. So amafaranga rero umukinnyi wa mbere ahembwa, ubundi bagaragara yuko ku mwaka, abantu bakinnyi ku mwaka amafaranga ahembwa miliyoni 76 ku mwaka. Ubwo ni umukinnyi wa mbere wegukanye Formula 1. Noneho ku kwezi kuri nuza ku mukinnyi watsinze akahabwa 1,400,000 by'idolari ku muntu watsindiye Formula 1. Noneho iyi stade kugira ngo umenye ko ari akasamutwe, yubatswe na miliyari 1,32,000,000 bihwana na miliyari 4 na miliyoni 85 z'idirihamu ku mafaranga dukoresha hano muri UAE. Noneho mbaza ngo yafunguwe muri 2009, niho ino stade iherereye Abu Dhabi ya Formula 1 yafunguwe. So aya ni amafoto ari muri ngayo nguko rero. Uko nguko niko birangiye, cyangwa niko ku munsi wa gatatu byari bisojwe, ubwo warutsinze cyangwa imarushanwa yaberaga hano kuri stade ya Abu Dhabi Iceland yararangiye. Ubwo baturitsaga amanuza fireworks bishimira intsinzi. Ngayo nguko rero, nguko nuko byari bigenze. Reka twongere tubonane ubutaha, cyangwa nakagaruka kuri Happy Empire Network. Twagerageje kugira ngo two kuba bihiriza cyangwa two kubyihererana kugira ngo tubereke ido nido. Ciao ciao, akagaruka ni Happy Empire Network. Bye.